Priče mi o ljubavi, zapravo đavoli pevali o ljubavi na 99,2, o ljubavi prema životnoj sredini ćemo da pričamo u nastavku, zapravo da vas podsjetimo da će poslednjeg vikenda u decembru, dakle od 24. do 27. decembra biti nastavljena organizovano prikupljanje kabastog otpada od građana Užica i Sevojna na 20 lokacija, a lokacije na kome su postavljeni kontejneri su u Sevojnu ulice Višeslava Bugarinovića, Vojvode Mišića i braće Čolić, u mesnoj zajednici Centar ulica Romanijska, Zabučje, Šumadijska, zatim u mesnoj zajednici Rosolje, ulica Učiteljska na 2 lokacije, mesnoj zajednici Turica i ulica Ive Andrića i Milana Vergovića, u Krčegovu u ulici Dobrosava Ružića, Karađorđevi, Mendino Brdo, Senjak i Ada, potom u mesnoj zajednici Carina u Ratarskoj ulici na platovu pored bazena, u mesnoj zajednici Terazije u ulici Radničkog bataljona i u mesnoj zajednici Lipa, Trg Svetog Save, Omladinska ulica. To su dakle lokacije na kojima će biti postavljeni kontejneri za kabasti otpad ovog vikenda od 24. do 27. decembra. Dakle, razmišljamo i pričamo o životnoj sredini uvek, odnosno o čistijoj i uređenijoj životnoj sredini. U nastavku dobra muzika na 99,2, pa potom slušate još jedne od emisija iz projekta U službi građana.